Подойди. Что ты делаешь? Жан, аялдардын логикасы, аялдар эле дейсин. Эркектердин логикасы деле болот экен го, мынаны карайын. Челекке мусорный пакет салып кой десем, пакетке челекти салып койду. Бекбол, челекке мусорный пакет сал. Наоборот сделай. Я сказала, челекке пакет сал. Ведро, пакет. Да? Где ведро? Пакетти чыгар. Эми ведрону ичине сал, внутри ведрого. Ой, молодец. Кыргызстан кызынан түшүнбөй калды. Ана, балам. Кылган иши. Аялдардын логикасы дейт атам. Ой, молодец, Бекбол, молодец. Вот. Будем учить кыргызский язык. Потом. Потом? Хорошо.